Bagi saya, dua-dua persamaan yang pertama Khairul Amin dan juga Ali Shukri, persamaan orang ialah personal branding. Tapi how they deliver their story is different. Okay, macam contoh, saya nampak lah. Khairul Amin ni jenis yang I would say educated sikit lah. So, cara dia sampaikan is very detail. So, orang yang beli is because orang rasa ada transparency dengan Khairul Amin punya cara dia buat bisnes. But for Ali Shukri, dia more to emotional. Kalau perasan lah cara dia and juga lifestyle. So, cara dia incorporate dia punya produk tu is satu, kalau perasan lah, dia punya trend, saya perasan dia punya trend dia start masa dia start business handbag dia. Before je dia buat seorang. So, beza Khairul Amin dengan Ali Shukri betul-betul faham ekosistem TikTok. Which is, dia gunakan KOL, dia ada geng affiliate dia, and juga dia bangunkan sendiri dia punya talent. Kalau dulu dia seorang, sekarang ni anak beranak dia, isteri dia pun sekali jadi talent.